Kyɛ sɛ nsuo tɔ fire na yɛdwe ho no na kyɛ sɛ egya nso ɛhye yɛn. Kyɛ sɛ Ghana deɛ nsuo amfa wo a egya bɛhye wo, egya nhye wo a nsuo bɛfa wo. Okay, ebusiafo Samre mama akwaba eba NS Media. Samre se onye subscribe to the channel, but more than say over subscribe na with the notification bell no so aye den ato on it. Anytime biya the story be betum no. On so baby biara wo biya won sa ebe kan say wo amanone say wo Ghana. Enfe biya wo biya won sa ebe kan eja otimi adwani eye conversation no. But more than say on sa kasa video we ya share na comment na yenhwe wadwen kire baby a wo hwe yemfi na ebetimi shape na be shape yen ama subsequent videos ebe bia no ebetimi ama na ye kama na ye dia bro no wetimi ahwe na why enjoy we feel ama we bia aye kama ama enti Samre say stories no ye dey be fifi be different kind of stories, angles, topics any ye dey bro free NS Media o from me Ernesto ne ma je so NS Media so and I will need so we then we share. And you your first story, now your first story no. But my dear subscribe to the channel now, mommy. And who hear me pa subscribe to the channel. Now your first story. Now Ghana ha ubi PM some into top grade edu. Into top grade into kakra but na into e francophone. Na into e for Japadie. Na into e for nyuma pi. Na sanso na ye kwan so aye true. Nti we driver na se wonam kwan so a na wahwe yie se na be ya nkofa oye nini atoyenkyem bia emba na ye first story ye be fi Ashanti region eye ekru bia ewa ye friend no eye edusubinso na eye yanti asempa ene de yanti asempa kra kese insuo to fire na ye dwe ho no na kese egya so ehye yen kese Ghana de insuo amfa wa egya behye wo egya nhye wa nsuo befa wo na yesi fuel tanker bi eye ofi eye maase eko edusubinso ana wakonya kwanhyia na nkwanhyia nyina ni say yesi eye fuel tanker no elusi control na control na wo lusu ye no eni say odi akodram eye shops ni nkofo fie ewo ho ama eye shops baako be ye edu de ahyedrobe ni efie amanfo fie ahyedrobe a uye ho hwe enyiye a che driver ne de ye kire say wa share da ne nso nkrama uye ho hwe enyiye na mate no ono ye smart oye eja no yesi eja no bo no hwe ma ne ho nyina ro nti Samre de o yaresabia ene omo amaka na omoje ayarehwe nti no kese ahwehosem nti drivers no sana medical car yin so tobredu una mokwan no so a na mahwe kwan ne yie na ye ba kohwe videos no na driver no mpo dia according to eyewitnesses ne amanfo e wa around no omo kire se wa frɛ ne yere se omra magi sika na mfa nkoye aduane na ne yere na mokwan so okoje sika na ote se ni kun omo ka amanfo ka kire se ni kun a ofrɛ ne se omagi sika no eye ne car no eja to mama wahye mami ayiro ho ye ba kohwe video no na wo hwe de wi amanfo ejirejira ho dia bobu ni de wi edan no ahyehye eni hawa enema ekoso na me mami kasa nya bebre no yenko ne yenko hwe eye videos no na yenhwe hawa enema ne de ekoso eye se na meka no papa ni driver no nkyeremu e wo ne se ote bibinsu ya na ofre na yere te yere no mode ne ko no ofre na yere se na yere nhia na nko magi sika o ne se yes sane wum sane tie ofre na yere ne se want me amedura sane ma we nyina abeduru abisi no sabe pepe chief mo hunu no yesi ofre na yere makanda se omagi sika ne se ne yere entimi anko hu ne kunanimu a nhwe sene amanfo ejina hwe ne eja ahye eye eni se senye fire service kwa na omudi omafofi na omukogire mu a na je se nka de besi kra sensei ahreho krom se yo krom pa o anka we pu den ke besi a aka nsi we kro ne eja anase kwan finfin baabi
Krumpa manfo. Oh. Hello. The fire service for no. Making sure say be containing a channel na entity spread it and call the people view. Sa various videos. Share eja. Na any electricity poles in our way. Like I say. For entino DSC ewo edusubi nso ewo ashanteman mu ana when you go so amomo hwe yi na yebako other stories bomodia say obako so subscribe to the channel no na bibia timi akonkan ama wo huma mi oda so yi your sister gift you worry nansem na nansem beto dwa efa NSS nsem bi ho so minimum story no ama copy court ama court to aid dia asem no na enne ana yese first prosecution witness adansefo a omo court omo di asem no adanse se ensem no ebetimi yebenya no kretrudu wasem na atemu aba obia timi age atum se yampa atemu a wedi no kre na se obia age atum no adansefo no ba kon a bra Gilbert Sebe Yeboa ono na head of commercial ema ADB bank no ono na waka nsem bi na nsem o de tu dwane say former NSA director ye mame gift waware no o man specific instructions bi say on transfer sika anase on transfer fund enko the company mu eno na papa no ede betu dwa awo court o che court for say sa instruction na papa no mame ede man no eno ne man ono so yes mas SNS esika no ekoto ne fund no mu no na je say kakra ewo afi court ba ena ye de bro ewo nsem no na yebeko nsem foforo so because say nsem no ene sope yebefa ha kakra na afa we kakra na afa no kakra yenkompi court nsem yenkompi what I say yenkom bebre enya so wanhwe a obenya asem enti no de fi court ho ba ene no kakra yensaka ye no ena ye de ma wo ma nso wahwe no updated ewo nsem na ekoso no na ohun ye papa ye bra we abronye ono ana oye bon original chairman ema New Patriotic Party the opposition party awa Ghana ha na ninsem kekeya na akofa nsem ya bra na ama odi court akoniaba na court ochina court ochina court nsem ho ayewo freedom of expression freedom of speech about se wan hweye na won nsem keke bi amfa akwan bi so a aban na obenya enu bi na okokekan ya aban ni nya sese ya odi court ho nkoniaba na okodemu owo fiase na lawyer for ebomode a omuhu bia se anka omu manu amu judge omu convince judges no na anka omu mane bail na eno na judge for no gitu mu omu mane bail na bail na omu di manu no na conditions ewo ho na condition ba ko ewo ho ni say on surrender ni passport odi tu kwan odi tu kwan fi oman mu eko obi man so no on surrender ni sa ne passport no emma atemuafo anase authorities are also odi ma wo no neno ena yese abronya emiti sa condition no entino yasa se on san kodam until say obe submit anase obe miti sa condition no ansa na wetimi APM abedi ni bill ne so na eno no nsem a ebe to ho ewo court ene due na mi yasem bisa o passport no woni bi anase ono na be so de beko we eno yasem bisa na yebeko yenemu na yakọ nsem no so maminko hamra maminko story mra good enu mema no ye some joy story bi mema no ye last na we ye bro ye oda so ya wo hu kese resetting agenda no ekoso na NDC amanyokum na nanse NDC mpanifo ede beto dwa se wo ye appointee anase okra position fufuro bi na opese o contest position bi owo party ni mu a
timi o se wo position bi wo government mu aban mu ana president me say se president appoint ama opposition bi na se no akire no position vacancy that party nim say bi ni communication director general secretary, all the position about me abodin our party nim na say o person contest for a bi mu biara just say position na wo mu sisi na ya president appoint o dia ma wo na wo ho adwuma no just say o resign from that position and sana wait me about contest for any position our party nim eno na ye bra we kodu dankwa ona no na ye deputy CEO Emma Student Loan Trust Fund ono by resigning adentia oba contest for national deputy organizer for that is ensem na ndc mpanifo editu dwa no appointees no edi so omo a mpese omo niwa position bi mu wo party no no omo di so pepe mpese omo nya position bi o party no mu enti eno ne de ewo ho na last story na make a kire wo no yenko sa story no so me wo interest wo ho pa aha ye bra we Sam Jata George ono na oye communication minister ewo omayemu na ensem wo de abatu dwa de ehu ehu pa na ensem wo de abatu dwa no enye bete Sam George say okay mama foundation bi on say ye wo website bi wo ho a ansa na wo be visit sa website no na so be bi sa website no akohwe de wo ho no ye be wa ye say ye be wa confirm say unye robot ana say unye under 18 years ansa na be wo kwan ama wetimi access sa website no na enu bi na ye minister Sam George e dia ba say ye wo site bi wo sa site ya ye oba ne mema ehiem die ne dia koto ho na amanfo so kohwe gi omani eni ho nyama ba no me pese mabodin ha wonim dia meka no site na ye supi ohun oba ne mema ehiem di na omo dia amu upload dia koto ho na amanfo so consume ehwe di gi omani sa site na wo ka say obomodi aye ho adwuma ebeto brebi no ansa na ube access that site na akọji wani so akọhwe wani so na say akọhwe sa nyema ni bi no site no be request for photo ID. Yes, a be request for photo ID. Either say obama o kwan ma wa upload wa photo e wo phone so a dey confirm and na say website no benya access to o camera no wetimi take live picture e dey confirm say ye wo kwaku kwame manu e na wo pese ukọ access that site no and sana ya ma kwan ama wakohwe sa site no na botae chiri de minim botae chiri sa adeneti enti ensem a ye minister Sam George Jata e de betu dwa no na ene de ye nkom bebre ye de nsem kakra bia ene ye bro na se na mili kan no bibiala wo bia bomodian se obe subscribe to the channel no na wa share na wa comment no hu hia ye pa ene de be shape yen what I say e be shape yen se na ye adwuma no aha ye ni si wa dwenkyere ne memenchi criticism me pepa criticism ya dia me pe enti o criticize me na enya tem didie men di matem aha na mom kansem a ebetimi a shape eye dwuma de na ye di no na bibia atimi akoso kama enti edian ni papa NS bra NS se na o pese wo frame me bia no aha ye beko ye meji so ama wo na channel no so ye Ens Media what I say na wa subscribe na wa share na wa like na comment na bibia etimi ada akoyie ida say onyambre na o share sa video si na dasene ebeseshia